Kuthulile kile ndawo nawuqalileko ungacabanga bona kunomoya wokuthula kwaphela kanti akusinjalo. Impilo kagogo lo ichuguluke kabuhlungu. Ugogo weminyaka ema-48 obudala lo ungenelwe umuntu walele wafika ngokufuna imali kagogo yomholo. Ugogo uthi umuntu lo usilingwe ukuthi ufumene ukokane 1000 rands kwaphela. Ha bo molare ke tšhelete ona ntwe ke ra go ba ke tšhelete sona se ka nna ke eo ke nang nayo ga ke na e nngwe go feta moo a re go mme ke tlo tshameka ka wena totolatse nnete ntswilela la gage ka nnete o tshamekile ka nna ka mokgwena a ratang. Ugogo uthi urareke naselafuna ifoni yakhe angayitholi kanti umsolwa uchiye yakhe wadobha kagogo. Ubufakazi obu buthethwe bachingiswe emapholiseni. Nanyana kunjalo umsolwa khona abotshwe ngemva kokuthi umphakathi ugatilele ukuthi akabotshwe. Nanyana ugogo lo asinde kufeni nje kunomunye ugogo weminyaka ema-72 wendaweni le ongakhe ngabe nechudu. Ulona maphuthawo wakatwa bewabulawa kwathi kunjalo bewacwiwa. Ka saiteng ya mapholisa le gona a re kry thuso mama a re kry supporto and then mo ileng gore go ne le nako be re nyaka thuso and then ya be le gore go kosa re founele lephodisa le le swereng case ne but ya be le gore a re fi a be helpful instead a re hlomphe privacy ya gagwe. Abantwana bendawo le nabo basengozini. Sikhuluma nje kunomntwana weminyaka elikhomba obudala okatwe amahlandla ambalwa akatwa ngimali makhe. Nanyana umndeni lo bewazi ngendaba le kodwana akhenge wenze litho bekwasikima umholi womphakathi wayokubika indaba le emapholiseni. Nanyana kunjalo amapholisa asolwa ngokuthi abhalelwe ukuthatha amagadango mayelana nendaba le. When I reported that to police, police ignored me the first day. Then I'm happy that I'm having a provincial commissioner who's responsible. The lady she's so responsible. Immediately after I gave her the story or the case, immediately dispatched the team from the province to come and address the problem. Now, what disappointed me is when the offender, the perpetrator, was kept on cells for more than 13 days without being formally investigated, checking the crime of scene, all those things. DNA was not taken and all those other things until the 13th day. SABC ilinga amahlandla ambalwa ukukhulumisana namapholisa weLimpopo ngendaba le kodwana akhe ngafuna ukuphendula.